Na izmaku 19. vijeka prezaslužni vladika Bokokotorski, Dubrovački i Spičanski, njegovo preosveštenstvo Gerasim Petranović, sakupljač starina i pomagač istraživača, uspio je da iz ruku klirika Luke Radonjića izvuče nekoliko preznačajnih srednjovjekovnih dokumenata, povelja, koje su pripadale manastiru Mileševa. Najvažnija je dakako povelja despota Stefana Lazarevića manastiru Mileševa iz 1414. godine, kojom je darivao 5 sela u Moravicama ovome znamenitome manastiru. Luka Radonjić je nasljednik guvernadura crnogorskog Vukolaja Radonjića, one ličnosti koju je posle izvjesnog oklijevanja mitropolit crnogorski Petar II. Petrović Njegoš protjerao iz Crne Gore. Luka Radonjić se kasnije obreo u službi Austro-Ugarske monarhije, a sahranjen je u Ljubinjskom groblju, kraj crkve Presvete Bogorodice u ovoj varoši. Ono što je izuzetno važno znati da je upravo ovaj klirik Luka Radonjić, o kome savremenici ne izjašnjavaju baš najpovoljnije, poslužio kao vodič ocu hrvatske kritičke historiografije, Ivanu Kukuljeviću Sakcinskom. Prilikom svoje ekskurzije po Boki, Sakcinski je odavde odnio određeni niz arhivskih dokumenata, a iz Herceg Novoga preznačajne knjige koje su pripadale topaljskoj komunitadi, istorijskome jezgru Herceg-Novske opštine. Pritom moramo kazati da je na početku 19. vijeka učinjeno nekoliko službenih bilješki na koricama knjiga u kojima se kaže kako je topaljski kapetan od komunitadi Jovan Cvijetović nekolike sa nepoznatoga mjesta spasio. Prema tome, u vrijeme velikih previranja i požara koji su pogodili Boku krajem 18. i na početku 19. vijeka, ne znamo kako, ne znamo kuda, nestajale su iz opsega topaljske komunitadi, knjige komunitadi, ali na sreću i vraćane. One koje je Sakcinski odnio nisu vraćane. Neobično je važno kazati da su i druge značajne knjige koje su pripadale gradu Novom odnošene iz Novoga, ali ovom prilikom želimo, kao i u prethodnom slučaju, ukazati na jedan mogući smjer odlivanja ovih preznačajnih arhivskih knjiga, kao i dokumenata koja su pripadala bokeškim srpskim komunitadima pod patronatom Letačke republike. Negdje na početku 2000. godina jedan naš sugrađanin mi se obratio molbom za otkup knjige koja se pojavila na crnom tržištu u Herceg Novome, a koja je pripadala pođanskome pomorskom trgovcu i pustolovu svjetskog ranga Danilu Gligorovom Pavkoviću. Danilo Gligorov Pavković je pripadao rodu ličnosti znamenitih pomorskih trgovaca i topaljskih kapetana. Pavkovića, oni su također bili crkveni ktitori u svome selu na crkvi Svetoga Sergija Vaha. Knjiga Danila Gligorovog Pavkovića, koja predstavlja njegove poslovne zapise, se dakle našla na crnom tržištu u Herceg Novome, ali jedan dio te knjige je u svoje vrijeme istraživač Vuksan pronašao u Cetinju u ostavštini fondu kralja Nikole. Vrlo interesantno da se jedan dio te knjige, rukopisne knjige 18. vijeka, našao na Cetinju. Interesantno, u tom času ja nisam posjedovao sredstva koje bi mogao obezbediti otkup knjige, ali jeste Gradska biblioteka i čitaonica na čelu sa njenom direktorkom Nevenkom Mitrović. Ona je bez oklijevanja otkupila knjigu i ona se danas nalazi sačuvana u arhivskoj, odnosno u bibliotečkoj ustanovi, u biblioteci Herceg Novoga.
Na ovaj način, evo ovim kratkim kazivanjem, ukazujemo na jedan smjer odlivanja arhivskoga blaga srpskoga naroda koje je čuvano u Boki Kotorskoj, koji pripada Boki Kotorskoj i bokeškim srpskim opštinama pod protektoratom Mletačke republike, dakle jedan smjer odlivanja ka Crnoj Gori.